Muraho, uyu ni Nigabeni nk'uko bisanzwe, aya ni amategeko y'umuhanda, igika cya gatanu nicyo tugezeho. Igika cya gatanu rero turaza kwibanda kureba ibiranga ibinyabiziga. Reka dutangire. Imodoka, leta n'ibigo bya leta ibifite GR, G na R 001A. Bishatse kuvuga ngo G isobanuye government, R isobanuye Rwanda. 001A, ibinyabiziga bya leta. Imbere rero ibara ry'icyapa nyine ry'ibati, baryita ibati, riba ari umweru, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Noneho inyuma ino G hamwe na R, n'ino 001 na A, G n'ubundi isobanuye government, R isobanuye Rwanda. Inyuma rero ibara ry'ibati, ubwo ni ibara rya plake. Rya plake ntabwo ari icyapa no hejuru, ni umuhondo. Ibara ry'inyuguti ni ubururu. Imbere ibara rya plake ni umweru, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Inyuma ibara rya plake ni umuhondo, ibara ry'inyuguti rikaba ubururu. Dukomeze ku mapikipiki ya leta n'ibigo bya leta. G R 001A, G na R nabyo bisobanuye government Rwanda. Inyuma gusa, murabizi moto igira plake imwe gusa, rero kandi biri inyuma. Inyuma ni ibara plake, ibara rya plake ni umuhondo, noneho ibara ry'inyuguti iri kuri plake riba ari umukara. Imodoka, imishinga ya leta. Imodoka noneho imishinga ya leta. Imishinga ya leta GP, G na P 001A. G bisobanuye government, P bisobanuye project. Ibara ry'ibati rya plake, ubwo ni ibara rya plake ni umweru, ibara ry'inyuguti ni ubururu. Ibara ry'ibati inyuma, ibara rya plake ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni ubururu. Moto, amapikipiki, imishinga ya leta. G na P ni government project nk'ibisanzwe. 001A inyuma ni ibara rya plake ni umuhondo, inyuguti imodoka, abikorera, inyuguti inyuguti y'ipikipiki ni kuri government project ni umukara. Imodoka, abikorera. Amapikipiki kubera ari government project, hamwe hejuru hano ku ipikipiki umuhondo, ubururu, n'aha ni umuhondo, ubururu. Noneho imodoka, abikorera RA, rino ni Rwanda. Ibi ni ibigaragaza ko nyine ari ikinyabiziga cya mbere. Iki kinyabiziga cyageze mu Rwanda bwa mbere cyari gifite ino nimero 001A. Ibara ry'ibati ni umweru, ibara ry'inyuguti ni umukara. Inyuma ibara ry'ibati ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni umukara. Amapikipiki rero, abikorera niho bavuga umukara. Hariya hejuru nari nabyishe mvuga ko ipikipiki ari umukara, kandi hariya ni kuri government project GP. Plake rero hari igihe nazo bakunda kuzibaza. Iki gika cya gatanu mujye mucyitondera cyane. Hari igihe bakubaza plake utarigeze uziga, kuko ziri mu ngingo, mu igazeti ziri mu ngingo ziri inyuma cyane.
Amapikipiki abikorera agomba kugira inyuma kuri plake zaza aba ari umuhondo, ibara ry'inyuguti ari umukara. Imodoka abikorera RL, abikorera 001, inyuma gusa plake igomba kuba ari umuhondo, ibara ari inyuguti y'umukara. Imodoka byavanywe mu mahanga n'abacuruzi. Imodoka zavanywe mu mahanga n'abacuruzi aba ari manara. Ino ma ikaba isobanuye marchandise, ra ubwo ngubwo ni Rwanda. A001 imbere mu ibara ry'ibati ry'umweru, ibara ry'inyuguti umukara. Manara, ino ma isobanura marchandise. A001 inyuma ibara ry'ibati, ubwo ni plake inyuma igomba kuba ari umuhondo, inyuguti ari umukara. Imodoka rero zo kuri ambasade ibifite ibi bikurikira: 01 C na D, 01 R. Imbere ibara ry'ibati umweru, ibara ry'inyuma ry'inyuguti icyatsi. Ibara rya plake umweru, ibara ry'inyuguti icyatsi. Ubwo ni ibinyabiziga bya ambasade, umweru n'icyatsi. Inyuma ni umuhondo n'icyatsi. Ibinyabiziga bya ambasade ubwo ngubwo ugomba kubimenya ko ari 01 CD, 01 R, nako ni 01 C D, 01 R. Imodoka, ibinyabiziga bya konsula nabyo bigomba kuba bifite 01 C, 01 R. Imbere ibara ry'ibati n'ibara rya plake y'imbere igomba kuba ari umweru, ibara ry'inyuguti igomba kuba ari icyatsi. Ibara ry'ibati ku binyabiziga bya konsula, ibara rya plake nyine y'inyuma igomba kuba ari umuhondo, inyuma inyuguti ari icyatsi. Byagaragaye cyane ko ubundi plake y'imbere igomba kuba ari umweru, inyuma ari umuhondo. Inyuguti nizo zishobora gutandukana, ariko kuri konsula inyuguti zihora zisa. Inyuguti ni icyatsi kuri konsula na ambasade, yaba inyuma cyangwa imbere. Ndetse na plake imbere n'umweru, inyuma ni umuhondo. No kuri konsula imbere n'umweru, inyuma ni umuhondo. Biroroshye kubifata. Imodoka ibiva mu mahanga by'agateganyo bandikaho IT 001 R. IT. Ibara rya plake n'umweru, inyuguti ni umukara. Ibara rya plake ry'inyuma ni umuhondo, inyuguti y'inyuma ni umukara. Umuhondo. Imodoka izishamikiyeho kuri oni. Imodoka izishamikiye kuri oni ziba zifite 01 ini n'ubundi 01 R. Imbere ni ibati ry'umweru, inyuguti y'icyatsi. Inyuma ni ibati, ubwo ibati mwamaze kumenya ko ari plake, ntibibacange. Ibati ni umuhondo, inyuguti ni icyatsi. Amapikipiki ashamikiye nayo kuri oni, inyuguti ibara rya plake ni umuhondo, ibara ry'inyuguti ni icyatsi. Pikipiki igira plake inyuma gusa, twese turabizi, cyangwa se ibati. Imodoka mu mazina y'abantu haba handitseho R, K,
kajepe. Ubwo ra kajepe. Imbere ibara ry'ibati umweru. Ibara ry'inyuguti umutuku. Ibara ry'ibati umweru, ibara ry'inyuguti umutuku. Ubwo nyine impamvu bavuga inyuguti ni uko aba ari izina ry'umuntu. Ara kajepe inyuma. Ibara ry'umuhondo umutuku. Ibara ry'inyuguti. Amapikipiki mu mazina y'abantu ari nayo ya nyuma aba ari ra kajepe inyuma gusa, ibati ry'umuhondo, ibara ry'inyuguti rikaba umutuku. Bigaragara ko ubundi ipikipiki igira plake imwe y'inyuma, kandi iyo plake n'ubundi ihora ari umuhondo. Ihora ari umuhondo, usibye ko bihindukira hano ku nyuguti. Ku nyuguti niho bihindukira, ariko plake ihora ari umuhondo. Ubwo rero ni ngombwa ko n'ibi mubifata mu mutwe, kuko hari igihe babibaza mu kizamini. Hari ikizamini babibazamo ugasanga biragucanze kandi warize.